Bir jigit haligina birinchi masjidga keldi da masjiddan uni tubatay kelmaganga qo'yib chiqardilar. Iya qaytdi bu masjidga, вообще masjidlarga bundan jirmim deydi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda shaytonning so'zlarini keltiradi. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. U aytdi, senin kudretin bilan aytamanki men Allohni azdirashaqman, adashtirarman. Iblis mana bu oyatda bizga adam bolalarına o'z ashuni ko'rsatadi. Bizga qarata iyilikni tilamovni ko'rsatadi. Bizga yovuzlik tilaydi iblis. Davomida Alloh taolo qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Bu iblis aytdi. Allah so'zlarini keltirdi Alloh taolo. Sen meni ozonlikqa mahkum etdin. Qarasana, iblis o'zini g'ayiblamaydi. Bizda agarda bir qalb bo'lsa, birinchi o'zimizga qarg'achiymiz. Iblis shekilli boshqalarni g'ayiblarga turishga tiyishtirmiz. Chunki shayton shunday aytadi, sen meni adashtirding deydi. Abi haqiqiy ravishda onun o'zining g'ayibi. Men Allohdan yaxshiroq dedi iblis. Alloh subhanahu so'rov bergach, "Nechun sen sajda qilmading?" degach, "Men Allohdan yaxshiroq" dedi. Shu vaqtda ya Rabbim meni g'afur et desa, Alloh taolo g'afur etadi deydi. Ammo u o'z g'aybini tanimadi. Men Allohdan yaxshiroq dedi. Shunga ko'ra Alloh sajda Adam alayhissalom sajda qilmadim dedi. Bunda da, bu ishlarda da, bu ishda da u Allohning g'aybi deydi. Sen meni ardashtiranga deydi. Abid haqiqatda u o'zi g'ayibli aslida. Shunga ko'ra men de ularni ozdirir uchun senin to'g'ri yo'ling ustida o'tirashaqman. So'ngra men ularning ollarına, orqa yoqlarına, o'ng yoqlarına ham sol yoqlarına kelishaqman. Sen ularning ko'bisi shukr qiluvchi bo'larak ko'rursin. Arab surasi 16 ham 17-oyat. Kishilarning ollarına dedi birinchi. Qur'oni Karimda tafsir beradilar, ya'ni qiyomat kuniga qarata shik tudirar. Endi bir yoqdan Alloh borlig'ini aql asha taniymiz. Hatto g'alimlar Allohni tanishlar, fizika asha, matematika asha aytadilar, agarda kishi Allohni tanimay, bu aqlsiz kishi, shizofrenik deyiladi. Chunki butun narsa bu dunyoda fan bilan shug'ullansa kishi, butunisi Alloh borlig'ini ko'rsatadi. Bu ish lozim deyiladi. So'ng islom dinida biz aytamiz Alloh deymiz. Alloh o'z oldiga birinchilikda keltirga olmaydi. Laysa kamithlihi shay'un. Bir kimga da bir narsaga da o'xshamagan. Alloh subhanahu va taolo. Ham imonli kishilarga da qabrashaqlarda bizga shunday fikrlar keladi. Buni yuristni ishlab ketib, bir avtobus qiymat qiladi. Onday fikr keladi. Onday fikr keladi qabrashaqlarda. Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam yanına sahabalar kelgach aytadilar, shunday fikrlar kiradi bizga. Hatto ya Rasululloh, senga Allohni aytirga uyat deydi. Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam ularga siz jahannamda bulas bo'lay deb aytmadi. U haqiqatni aytdi. U aytdi, "Zaka salihul iman." Bu haqiqatda deydi, oshiqdan oshiq iymon deydi. Iymonning asari. Shunga agarda bizga shunday vasvasalar kelar ekan, Alloh bormikan, yo'qmikan, qiyomatning bormikan, yo'qmikan degan fikr bizniki tugul, shaytondan keladi. Hamda shu fikrning keluvi o'zida Alloh borlig'ini dalil bo'lib turadi. Chunki Alloh taolo aytdi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam ana bunday aytdi. Bir aql yog'idan Alloh borlig'i rostlangan. Yurak yog'idan rostlangan. Qur'oni Karim bor deydi. Qur'oni Karim shunday aql yog'idan isbotlangan Alloh so'zi deydi. Ana Qur'onga to'yilib biz aytamiz, qiyomat kuni bo'ladi. Allah sözünden. Kişilerin ortalarına şeytan tarışa bu dünyanın özünçe anlatırlar. Lezzetlerini ko'rsatirgan, halal narsalarini bozuk yoqdan, noshor so'zlar bilan anlatır. Mesela nikah, barak deydilar. Хорошая вещь, брак не назовешь deydilar. А ведь nikah ol halal. Shunday ravishda, shunday sekundda zina qiluvni maturlik, muhabbat deb ko'rsatadi, любовь deydi. Sen zina qil, любовь matur bitu. Ammo nikah qilmoqchi narsa deb aytadi bizga. Bu shaytonning ishi.
ул халал нәрсәне безгә явыз иттереп, начар итеп күрсәтә. Харам нәрсәне матурлап күрсәтә. Кара, бу матур дип яхшы. Монда ләззәт аласың, шундый рәхәт буласың бу хатыныбыз белән яисә бу ир кеше белән. Хакыйкатьтә ул ялган. Чөнки иң зур дәрәҗә, шул дәрәҗәдә син ләззәт, без ләззәт алабыз ул халал белән генә фақат. Чөнки йөрәкләргә безнең салынган инде ул. Йөрәккә салынган ләззәтне бу дөньяда адәм баласы фақат халал аша гына ала. Чөнки халал кылганда гына аның йөрәге тыныч. Әгәр дә харам кыла икән, йөрәге тынычлык бирми, димәк нәтиҗәдә ләззәт тә булмаячак. Ләззәт тә булмаячак. Бу кагыйдә, бу аксиома. Шуңа алдалмаса кирәк, кардәшләрем. Әлбәттә, шуны белән шайтан нишәдә безне гөнаһка этә. Һәм Муҗахид исемле бер тәфсир алимы әйтә, әгәр бер кеше, бер атлы кеше булсын дип әйтәләр. Аллаһка каршы көрәшсә ди, ул иблисның атлы әскәреннән була. Әгәр дә ул бер җәүле булса, ягъни аты булмаса, җәү булса, Аллаһка буйсынмыйча гөнаһ эшләсә, ул иблисның җәүле әскәреннән була. Ягъни шайтан безгә һәм анара хезмәт итүчеләр безгә зыян китерергә әзер. Кемдер аңлый кешеләр арасында, кемдер аңламый, кардәшләр. Шуңа гаиләдә әрләште икән хатының белән чыктың, дустың килә дә, әйдә, братым, бераз җибәрик, йөргән дисә, нәрсәгә бу хатыннар бөтен шулай дисә, бу кардәшләрем иптәш түгел сезгә. Чөнки хакыйкый иптәш ул халалгә дә алып бара, гөнаһка әнә шайтанга хезмәт итүчеләр алып бара. Шуңа андый кешеләрдән ерак булырга кирәк. Чөнки авыр чакларда бер булмады, ике булмады, өченче тапкыр бәлки гөнаһка кертергә мөмкин. Алла сакласын. Изге, яхшы җаннар булса, яхшы кешеләр, салих кешеләр булса, Аллаһка, тақвалыкка һәм итаәткә омтылган кешеләр булса, авыр очракларда алар дөрес киңәш бирәләр сиңа. Күңелсезләнә бирсәң икән, ул сиңа килеп әйтер, нәрсә күңелсезләнсен? Алла Тәгалә сиңа аяклар бирде, куллар бирде, ниъмәтен бирде, һава суларга бирде, бөтен ниъмәтләрне бирде, ислам динен сиңа бирде, нәрсә син күңелсезләнәсең? Авырлык бит узады китә, менә ничек ул авырлыкны узасың? Менә шул мөһим, кардәшләр. Шайтан шулай тырыша, кардәшләрем, байлыкны, малны, юл табуын кешегә нинди юл белән табасың, аны мөһим түгел икәнлеген сеңдерергә. Главное булсын ул. Бит кыямәт көнне хадислар буенча беләбез, кеше урыннан китмәс, хәтта нинди юл белән табуын соралачак. Һәм нинди юлга басып киткән сорашакта. Аның өчен без җаваплы, кардәшләрем. Вал кирәк нинди юл белән кая китә, шулай Аллаһ Субханаһу бездән сорыйча. Васидан түгел, Ибраһимнан түгел, бездән, миннән, синдән, һәрберебездән. Фәгырдан, Ибраһимнан, Азаттан, Мухаммадтан, Алидан, һәрберебездән Аллаһ Субханаһу. Кая малны таптың, һәм нинди шартка җибәрдең, кайсы юлга масраф иттең. Һәрбер тиен өчен җавап бирәчәкбез, кардәшләрем. Шайтан шулай, кардәшләрем, бала табуда да катнашырга тырыша. Ничек? Зина белән кылдыра. Зина белән кылдыра, аборт эшләтә һәм башка юлларга омтыла. Шулай ялган вәгъдәләр бирә. Җәһәннәм булмый, кыямәт көне булмый. Бу дөньяда яшә, нәрсә телисә шуны эшлә, рәхәтләнеп яшә дип безгә ул әйтә. Ул ялган, кардәшләрем. Ул асылда ялганчы. Ничек кенә безгә матур итеп ул ләззәтләр күрсәтмәсен? Барбыр ул безгә душман, ул безгә игедеп теләми, ул безгә адашуны тели, ул безгә җәһәннәм булуын тели, кардәшләр. Бу шайтан. Шуңа бу дөньяга бирелеп яшәсәк, Аллаһны онытып, намаз белән генә шикләнсәк, Аллаһ сакласын, адашу якын булырга мөмкин. Аллаһ әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир-раҗим, я'идухум ва юманнихим وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا." İblis kişilerine yalgan vaadeleri bilen uzak ömür itu bilen ümitlendire. Şeytan onlarga baratik kızıktıra durgan yalgan nesnelerine vaade ite. Nisa suresi 120. ayet. Kişilerinin yapılarına, yani izgilik kılıda şekleştire. Bir proyekt var, izgilik kılı. Hem onda türlü fikirler ki, bunu işlesem, bulay bulmayı tegle işlesem, şeytan tırışa bizge izgilik kıldırmazka.
Әмна изгілік қыла башладан екен, ол шул изгіліктің әжір сауабын түшірге мүмкін, тырыша түшірге. Яйсе ниетті бізді бұрырға, шуақыра гүл. Ерте білен тұрып, кешке қатлық, ниет турында ойларға керек. Нинди ниеттен мұғамәлі қылам. Әгер де жәннетке кіру, Аллах ризалығы болса, ихлас көңілден, сіз инді, яйсе біз инді, нешік анайшыларға білеміз инді. Білеміз, қардашлар. Намазда болсын ма? Туғалық арасында болсын ма? Хатымдан muamelede болсын ма? İptaşından muamelede болсын ма? Нинди ниеттен сен кішіні әрлейсің? Нинди ниеттен сен кішіге сөз айтасың? Мында да ниет асылда керек, қардашларым. Çünkü әгер де ниетіміз дұрыс болмаса, мен деген нәрсе сифат болса, Алла сақласын, хата yol bilen barga mümkün. Hem neticesi de kardeşlerim, bereketsiz olur. Allah sağlasın. Şakir Atay'da, "Eş-şeytan ya'idukumul fakra ve ya'murukum bil fahşai. Vallahu ya'idukum mağfiratan minhu ve fadla. Vallahu vasi'un alim." Şeytan sizge fakirlikni vaat eydi. Hem sizge bozuk işlerde işlere koşar. Allah bu sizge özünden gafur ituni, hem nimet birini vaat eydi. Allah'a şirkten dış nimet birişi biliş uzat. Allah'ın gafuru olsa kardeşlerim, bizim dualarımız kabul olacak. Көп şartlarda bizim dualarımız kabul olmuyor, çünkü günahlarımız var. Şakir eğer gafur olsa, neticede dualarımız da inşallah kabul olur. Kişilerin sol yapılarına, günahlı amellerini anlatar. Turu kılığa kuşmuyor mu? Akırda. Sen baştan para, onları sileşip jiber, onları bir bölmede kal, akırında. Biz sizde de şulay ayda bir bundan uğrayıp jiber, ana deyinde bir tapkırına uğraysın, ana bir uğramaysın deydi. Bir tapkırına elini tınlamışsın, anları tınlarsın, çöztüraştın olur. Bir tapkırına halının rencidesin, anların çöztüraştın olur. Bir tapkırına. Bir tapkır bulmaç, ikincisi jimliler uzar. Ayçinci bulaşıdır, yani minen bulmayı deyip, şeytan ümitsizlikle kışını tortar. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين بشيطان إلا عبادك منهم المخلصين. O iblis aytdı. Rabbim meni doğru yoldan çıkarganның işi, men onlarga jirde günahlarını lezzetli, hammatur gamal edip ko'rsatacakman. Hem soylab alıngan doğru kullarından başka onların bütünüsün de yolundan yazdırılmadı. Hicr suresi 39. ayet. Şu an bizning qissa qaytdagi jigit. O bir akıl bilan ishlamadi. O bir o'zini hissine berilib, "Sho, o'tan o masjidga yirmim" deydi. Niyating sen nendek bo'ldi? Agarda bizning niyatlarimiz durust tugul, shayton bizni toypoldirir yo'limizdan. Chunki illa ibadakal muhlasin, ixlosli bandalardan boshqa dey adashtirma. İxlaslık yo'q ekan ko'nglarimizda, iblisning makrlaridan girilamiz. İxlaslık bor ekan, niyatlarimiz durust ekan, amallarimiz de inşallah durust bo'lur. Ham biz Allohning ostida bo'lamiz. Shayton bir nindi de bizga qoyib hasad etilmas qardoshlar. Alloh subhanahu va taolo bizga de durust niyatlarni yashashni nasib etsaydi, ham shaytonning shu ozdira turgan adashda turgan yo'llardan Rabbimiz har birimizni saqlasaydi. Chunki eng yaxshi saqlovchi u Alloh subhanahu va taolo. Shunga ko'ra bizga aytganda, o'zingni saqla deyish, unutmaz aytirgan. Men o'zimni saqlay olmayman. Alloh saqlasin deb aytamiz. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.